itu lah tu. Bahim lah ko. Pernah kereta Mahino? Oh, lain nak Dindo. Aku kerja ini, buat bincang mobil. Oh, kan kerja no. Oh, Ya. Memang beres Bahim, ha? ni apa ni buka main no? Hai pupu. Asih hana beres le. Oh, punya ada beres aku kan Dindo. Hai tadi motor. Ya jelas lah Bahim. Ujar topi. Yan, lagi tengah duk punya apa? Yan cakap je lah Bahim. Makaji lonjak kena Bahim. Oh, Dindo bang Dindo. Buat bincang mobil. Kamu tuhu ini dia ke. Masalah ibu god. Terjamin mau bincang mobil. Munyo lagi yang pegang Bahim. Lepas silahkan dulu dah. Dindo lah dulu mempuk dah ke. Let's go Dindo. Dindo. Nampak ada kita bos dia bang I. Jadi okey kan? Ya. Nyo motor asli ka kurun dingin tu ki. Get. Le periksa juga pupu yang kurun ni tamah berarti. Ya, get. Kemudian nyo kaca film terlalu terang. Ya, get. Le pergelap bacu 80%. Get. Tip yang Android dengan tu. Get. Supaya dia layar sentuh langsung okey. Get. Ya. Kemudian tu ki kunci yang kau petah kat tengah sini tengah kiban. Je, motor kunci dah lengkap. Ya, kunci lengkap dah. Abang Dindo. Ino tiat punya bincang mobil. Hana lawan dia ke Ino tiat. Oh, lengkap barang. Tok bak oli ni Ino. Baterai. Bukan tok i baterai ni Ino. Hana pun repot-repot dek. Pulang dipek-repet bang. Pun gantung studio ana. Tok bak kawat boleh baterai ni Ino. Punya lagi yang pegang Bahim dah mat okey. Ya, Dia tamat. Karena baru dipuduk apa dia namanya langsung serius Bahim. Oh, nak kipas dah habis kan? Dah haji diko. Untuk dah mat bak dashboard Bahim. Kamu tak no barang. Tarik berarti ya. Mana motor penyakit tipu asli kan? Asli Bahim. Kahana dipilih. Dino tu isurpay dia tu. Ya, punya di isurpay asli, nak bonus dia apa? Bunuh si Bahim. Minyak wangi. Ya. Tak apa berarti ya. Oh, pasti lanjut tu sabahnya tak isurpay asli, minyak wangi pasti kuduk sabah. Bunyi motor apa bunyi baja Bahim? Alah, minyak wangi motor. Alhamdulillah benar lah. Oh. Cocok lagi. Ya. Yes. Jadi dah kerja tu. Ya. Okey. Tapi dapat ada fee maka deh. Nyokan TV Bahim. Jadi dah nyokan sebelum dah kerja. Jadi tak deteksi le pusaka motor. Ya, betul. Canggih tak alat dia. Letak Bang Dindo. Ya. Ni tempat servis asli ikanannya dari betul. Berarti punya kerusakan saya itu Langsung dia pinjam pesawat lempet. Iprak-prak ini itu ni. Langsung buat kontrol je. Kau sila-sila kau dia minta mobil. Ya, baik. Abang Dindo. Ino tiat punya bincang mobil. Hana lawan dia ke Ino tiat. Oh, lengkap barang. Tok bak oli ni Ino. Baterai. Bukan tok i baterai ni Ino. Hana pun repot-repot dek. Pulang dipek-repet bang. Pun gantung studio ana. Tok bak kawat boleh baterai ni Ino. Ya, memang benar. CV Bintang Mobil, spesialis AC mobil, kaca film, audio mobil, scan komputer, GPS, duplikat kunci air mobilizer, ganti oli, tapak rim, tungap dan lain-lain. CV Bintang Mobil, bengkel servis dan aksesoris mobil, beralamat di Jalan T. Iskandar, Kilometer 6, Cot Kiri, Ude Karing, Banda Aceh. HP 0852 60 50 40 97. CV Bintang Mobil, rajanya servis aksesoris lengkap.